Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achhiar tu silian sang puya India John COVID-19 vaccine dose viable se za som nga pek tumin chak takin ma ala a heti lai hian COVID-19 thrik chi thara leng le mek ti hriat ani a hewang hian ngai thatu te vaccine dose kima la thuai turin kan ngen chewa midang po vaccine kim tura som turin kan ngen chewani Sri Lanka in Vietnam mai tom na vo midang nailo kudle mai ti faite lo ngai poimo jelang cheu COVID-19 ka inhoi hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial panhi te biak po thereng ani tuna chun chanchin thalunga thak chun zomang u tukina COVID-19 tin munhria thar brami zathum samur pangai nan kai ti mu chu ani COVID-19 thipui la kami pui an him theinan in ka ishwana sarkar na siam mek chu tlem ti danglamin voina tanga thale January ni sompanga thleng kalpui chun zom le ani ton ram chung sum de chu GDP chu July tanga September chungin za pariat point pali na thang Union Home Ministry chun COVID-19 thileng la ka invena tur ka ishwana siam chu tun thla ni somthum pakhat thleng man turin apot sei tukina COVID-19 tin munhria thar bera mi zathum sompangai nan kai ti mu chu ani a sample test zongzong sangli zathum som pako zinga za pariat point pali panga an positive ani tundin huna shikai to zongzong hi noi khat sing thum sanga za som seri panga ani a noi khat sing thum zakwa som hi pasari enkol da mani to a enkol lai hi sang thum za seri songa pakhat lengin mi zali somko pasaren thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu cho to hi za som ni pathum ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to hi somli panga anga chut ani Sarkar la pui dora New Delhi cham mek chief minister Puzoram Thangan prime minister hna Mizoram amo thil sang nimin khan a thlen Puzoram Thanga hi prime minister Narendra Modi office parliament building a lengin Mizoram amo sang an soi duna chief minister chuan kum engemaw zat liamta tanga prime minister le union home minister sang ten anno tiam to angin Mizoram state in all India services gather sang an event hena tura chaktaka malak pui turin prime minister hi angena Norman kadar sang an event hina tura akhoi tu ber union secretary hna lekha zeka ti hlotin thoi ani nge the nam file po chaktaka kaltir hmal tura hria tir turin prime minister angena so Mizoram sarkarin Mizo tong thiam nge chief secretary ani the na na sarkar lai puangen na alo thlen to chungchang po soipuin prime minister hina lo bo ji tur thu soyani chief minister chu Mizoram sarkar hmlak na poimo tak mau chungchang po prime minister hi hrilim mau chi na hmun tele asong bol na hmun te athalak nen chipcher takin soipuya mau hun panna kong sial atul ji athlen chu prime minister hian ngai poimo im a hlotlin nge thenan finance minister hena le sumle pai pek na tur head of accounts siam tura a hriatir tur thu Puzoram Thang hi lo hrilani Myanmar ram boya wanga Mizoram tan sia refugee te tampui turin chief minister chuan prime minister hi angen boka indam na wanga ron ho MNF te ta na in sak tran puina adil pui boka prime minister chuan atul anga alo enjoy tur thu hrilani Marsak state te baka Mizoram ram ria Bangladesh le Myanmar politics boruak po prime minister Puran Narendra Modi asoi pui boka chief minister thu thlen te hi prime minister hian ngai poimo in atul anga bozoi ni tur thu soi ani Lok Sabha MP Pusila Rosanga Nimin Khan Union Home Minister Amit Shah chu Parliament House office a mu in Mizoram mo then khata soi pui Pusila Rosanga chuan aizola tanga zo kho sanga Assam Rifles son chua chungchanga mathar la turin angena Assam Rifles son chuana tur hmun ma te bo che ni to awangin aizol khopui ti tholnan ani son chu angai ni ti in Union Home Minister Shila Pusila Rosanga chuan Myanmar atangara tlan de chom dolna konga sarkar le pui tan puina Amit Shah chu angena COVID-19 dona le ashikai te enkol lama tan puina Mizoram in amamo belt hu shil bokani Mizoram tan Central Armed Police Force Battalion din turin Union Home Minister chu angen bok ani COVID-19 shipula kami puyan him theinan ti tu le tilo tu te thataka zom chungin in ka ishona sarkar na siam me chu tlem ti danglamin voina tanga thale ni sompanga thleng kalpui chun zom le ani dona Mizoram State Disaster Management Authority thu chuada nin tun hnaya covid chi thar Omicron WHO in apuan thartak chu uluk taka invena trol wangin hein ka ishona thariti chuani a World Health Organization in shikai da tamlam asiam level shanga Mizoram chu level 4 a kan oma district malte te point level 4 a vek anla oma hei hidin mun khir tak alani awangin pathian bekin khom caution program dangle pui pun na renga mun ma zo tok zat ve pela mi pui pun khom ala himri lawa
eile in semle roi the mu pala himri lova bot sai lo thai ni se mai tom that le turani iba ka kut ti thiang him na man uluk reng turani a max walawa thu soile zai a him lo ti sarkar thu so chuan a soi bok ani Nimin Khan Directorate of Hospital and Medical Education DHME Auditorium Menekoa Mizoram State Tobacco Control Program le DHME Tangdun chuan DHME thokte polin zugla hmom thalo na le akai no zirche na hun an bot saya huna hian HME Director Dr. Tilan Mangain thu soin zugla hmom hian na thena mi tere theitu le sum ti hek tu mai ni atia za omlo taka minlan tir tu ani awangin simatul tak mewa Sarkar office thokte chuan an thona hun ma te po mezial zuglo na hmuna an sia mangai ni tim kalkhom te chu vai hlole akai hnoi laka filim turina cha ani he hun man na hian mithiam panhin zugle hmuam chungchang le zugle hmuam le sarkar thokte ti thupoi mangin zitin an pe ani nimin hun man na talan ani dan chuan rampum hopin mizoram chu vai hlole akai hnoi ti konga ala sang filor hle ani National Human Rights Commission NHRC Law Division New Delhi chuan Kolachip District a atan lai thi pulal ro pu chungte hne na cheng noi thum pe turin Mizoram Sarkar hriat tir NHRC hian zirtomni khan Mizoram Chief Secretary hne na hriat tin lekhai thonin kumsang ni som poria November ni khata Kolachip District jail atan lai thi pulal ro pu ya kumsam thum poruk thingdol khuwa chu zel chunga adam lo line doctor in damdoi manga en ko lo wangin sarkar ko ta om lai thi angai ti asoya hei hi dan bo chen ani wangin pulal ro pe chungte hne na jangdom na cheng noi thum pe turin Mizoram Sarkar hriat tira poisa hi chorka ruk chunga pengei turna hriat tir ngal ani Mizoram State Boxing Championship boy somli pani na chu Nimin Khan Minister Puti Jelan Tluangan Sersi Boxing Hall a honga inti siak na tel boxer te chu nam dang te chung NB glova theina chung tak an nei ti inhrang turina fui Tuntrum Boxing Championship a hian district pakwa tangin boxer za somli pangan phone khoma category somli pani inal turani a innak voi za somruk om tura don ani a chim champion ne best boxer te thlan an ni ang Marchak State Rang Rang lo nei tu ten tun lai thiam na manga thu thar rang rang an hria zung zung theina tur le an thu hriat te an man tangkai theina na injirtin na hun chunimin khan Agriculture Minister Pusilarin sang an hong Information and Communication Technology zir ho na hi Agriculture Directorate Conference Hall Aizola Minister hen honga he hun hi Krishi Vigyan Kendra Sihat District Directorate of Agriculture Aizole ICAR NCPIM New Delhi te tang ho bot se ani Minister Pusilarin sang a chuan khovel masonen akentel ICT chuan agriculture huang chunga atang kan tam tak aneya lo nei dan chungchanga injitina ba ka hriatur poima semdar konga lam chhe the ani tong lowati a khovel sigle sign thak dalam zela khai e chatu sang sang ten buan khor zela heng chungchanga harsna sang sang lo nei tu ten an nei hi ICT manga sutken theni a thiamna tharle tangkai zong le hlok zo ka lo nei tu ten an man thei tur Mizoram Sarkar point lo nei tu mobile application chu nikum julai thak khana lo tlang zar to ani ati a he mobile application a hian lo nei ka hnoya hria du te en zung zung theni a thai chin dan sang sang thai chimamo zat thai thar cho thei zat thai mun en kol chun zum dam thai ven dan ne thai e chatu hria the na le a thana tho siam dan thlengim a omani ati zer hona webinar session hi then hnia nei ni a Mizoram New Delhi a mithiam ten lo nei tu te an zir tir ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani ram chung sum de chu gross domestic product GDP chu July atang September chungin za paret point pali in a thang sarkar talan danin khovel ram lian zinga India chu thang chak berni income ma sanin khai khenin za paret point palin GDP a thanga National Statistic Office NSO na talan danin thil siam chodala manufacturing chu za panga point panga in a thanga hetila han in sakne le masona rural din na lam chu za pasari point panga in a thang thung ani he ba ka NSO zone in tinin an sum han chwa chorwal chu July atanga September chungin apung ti soin hei hiam ram e bardin hun Shrilenga wanga ta chia thom thatle thoi be se na asiam ti ata langa hemi thathum kal ta chung hian ram e bar zona chuna setakin an siam thati talan ani bok kumha sa khan ram chum din mun hi za pasari point pangala in ka ni ham ani Union Home Ministry chun COVID-19 Shrilenga ka invenator ka ishuana asiam chu tun thani samthum ga thlenga man turin pot sei sarkar chu danin state union territory sarkar chu rampona tanga ronlu te rang takasian kailo endik turati anni a heba kain rampona jin chok te chu lok dakin an thlenjin chui turin ati a Union Health Ministry dana siam angin shi ano kai ni chuan an sample te engvelian nge ti hriat ani thoi the nan sarkar hriat pui genome sequencing laboratory ate thon wat turani a state surveillance officer ten uluk takin heng sample endik ten vilanga variant ngai ven ngai ani chuan rang takin state health official tenen ma an ngal turani ati bok
chanchin thar ser ti top na na tlang pui tuk ina covid-19 din mun hriat thar bera mi zathum somruk pangan an kai ti hmu chu ani covid-19 thepui la kami pui an him theinan in ka hruina sarkar na siam mek chu tlem ti danglamin voina tanga thale ni som panga thleng kalpui chun som le ani don ram chung sum de chok GDP chu July tanga September chungin za paret point pali in a thang Union Home Ministry chon COVID-19 thireng na ka invenatur kai hruina siam chu tun thla ni som thum pakhat thleng man turina pot sei chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani